Isawa sawa. New planning ya towns chieto na market. Isawa sawa. New planning ya towns chieto na market. To State House barabara kuo na ginya barabara kuo bwena kanya gakuibua. Bangi inya kethira bau bangi bakwenda otethwa. Barabara kuo wewe na mic. Thank you. Nethanda mwirire. Barabara kuo wewe na mic. Thank you. Nethanda mwirire. Wawire Tigania West. Ile Telami. Paria uma. Tigania West. Ile Telami. Paria uma. Nonto Dr. Mutunga atiwete awete kanywa gathira mata. Awete kanywa gathira mata. Ayo. Nanda nayo mbua bore onam daktari utebua atobuthetera no kwithira yatabwithika no ntume abwitheta no ntu yarawite yatirethia atia yatabwithika na kubwithia akwenda kenjwa no yenjwe kanegethia atia kaneka. In fact, mathina ya nyambene ya karia kaya buga nene. Tesawa. Manto ya roji. Kwe yuo? Yora yue ya kwa ura. Kwe muuro yokuluka every time. Kwe dhrankemenya mathina ya every constituency. Twakinya Meru nia nende nonto tukunenkerwa bilioni mwanja cia Meru iko tokarinde ya tongeria nonto Meru nie tutuenthe kwina chairman wa kanisa ari chairman wa kanisa kuritana yuthi ura babatire gukara miturire miega yaweta kuritana ekuru kumenyera nja cia mukuru athiria safu nayo igethumba muchore omwe mutori kuringaringa hata chairman wa kanisa no ngio kumenyogoro aibwa murango yo aringaringwa erwa wowe nende ukumarundina ukera horeko nyaro irora urire itangira dorare mane ona kamone unekere mayo yairi na ng'ombe nera au anaika bombera nteto cionde ngibo kwera uwe werunguro etanda atongeria kinyaba ni magana ni urongo kwethera we chairman wa Murandi we chairman wa Simbio we bwethera bwen gracious no ntorero ko lota okore ambia wethia na ndawa unte ko thetera anybody no ntoibo kumenyoke akona muthenya uragukarawa na gethe ote kumenya we sawa ote kumenya ou
lakini ukona muthenya bankomo ithile mbeo pakembera sibitari re kare akobwe yitare mutuma wera menya sibitari ra teke njai te miathene twende no ntuyo sibitari tukwenda wite yama yena sibitari ya kumama kwa akuru kwa ekuru kwa twana sire ilazima sibitari ya miathene twethi atia tumibangire boya timunene mbera manto yaro kwenda tubwithiria sibitari ira tureka wita Kenyatta General Hospital twethira twina mathina ya mirimo turitiriterwo hamuti ciekerwa equipment tuthiria miako ere ya mbere ndamwira kwibea arabate kumethira ndugu owe oreona buru mathina twira wo uri guru uteyo tutira baba ene reu tweyete o tukireta maendeleo matureni ya afya ndene ya Meru na mbiriritie na sibitari ira nene nkubwira ringi bilioni itokweleanwa ibonete manto ya kiumia kithiru tianio kethira kuri antu baririte tetu tutete ana betu tukatata notia kendo menya kwibo atongeria ngai ethaira tharimite otheri na twayokia askari twabaikia Rwanda rwetu rwa ng'ombe ciyi maita kenda ikiuna rwa bwathu igachokwa Meru ikayokwa ikiuna rwa bwathu mwathani agaichokia siku bethira bate kurawa ya kumunta ng'ombe sindano mirimo ya foot and mouth manto ya mastitis kiri ng'ombe cieria na kwa ulindas ndirenda kubwira na ndawa ita baturetera matureni so weri no ntukwaria manto ya thirikari orira tukwenda o batere kwithira kiwa one term te two term no ntubwia siasa babu tekabwia ntubaka wainda bara siasa ibiro kuona kana ibiro te kuona nonto atori beto boy twaitia twena ma thirikari ya Uhuru baikirwa barabara cia mau batatwira tuwe one term kiri Uhuru bakiri thirikari ni tubiona turari nera ndura milioni mana mwanja ria mubiashara wetwa twaromba thoko wetwa gakoromona ya milioni mana ya milioni mana yana no tena nge thoko yewe wakwa Kenya na tuwe kuromba twanenkerwa nende wombombera woni ngutethie kuwa mbu na woni nyiri waketha rekombera ngutethie kiriro kagwende kurera kuwata na cua etia itokuona na itokuona nteto cia Tigania West kinyarira tutemecemanione twina mukuru uyu nteto cia Tigania West twamwera monene buru ukibanga manto ya barabara na roji rika na constituency igiri ciena thina gutinda ira ingi constituency tu live ana bakomenya kuila ikuate
kwina tu constituency twire Meru twitwila na Imenti Central arire karuji bai mathina ya maingi muno batei barabara na teke kedrite ndi kariu lakini nonto neonthe nironere ngavana kumenya Meru kanya hapo kwenda Mbendera constituency ya kwate Meru yonthe constituency ya Kathuri Murungete Meru yonthe nebuo tongeria bo kwenda twethira twina buo ndene Meru tema nende buoni nonto bwa manto yera nkwira munene wetu akanthikira twamwira twina tongeria na tu promise manto ya manene na Tigania West bukona nteto ira ci nonto bwa ngwataniro nugomya kwi nteto mutunga aria ewe ngwakerwa we wenda uko kwi nteto omba kuwakerwa kwenda nonto arikia mathina ya kara ya kwenda kuja barabara cia Kenya yonthe areta Tigania West twero ya historical tete ku change ya Meru nonto bwa ngwataniro ya Meru te sawa sawa kethira ko utethikira wa me president athira ko thikira Meru barebo bobe bebe onde rira kurathukene no wite we ngokero we wachana na hiyo maneno lakini tuetete na senator tuetete na waheshimiwa ba tuetete na bunge tote kwareria riwa muntu Meru ibwo bo kwenda turita nguyu ibwo kwenda turita nguyu na ngwataniro nende nonto woni ndiriona itwetete bwa ndene ya Meru imantu ya utukuritaniria na president wetu Oreko sawa nko asante okay ibana bakumbira turarwite meakere tukanoa akwende kwenda uguma ndwenenge daite bara security tukwenda te wakirwa mathoko te kwandika ana beto te byo tukwenda aitore a Meru isisoni yetu guketha biranga yatombethia gwethia atia guketha na woni nderiwa president wetu no tuna utwenda na kutubwithiria yo muchuyu wetawathe na gĩtũkĩta wa PPA
nikenda ruworora hamwe no kumenya aibo kumenya omba na ruwo ruiro rutureterete kitharimo ukoro lalamika ni urante toire komba kwithira kiri nteto igo kulalamikira neo kitharimo giaku kiri nume gintu giotethia Meru na muno muno antu batiania ukimenya utikimenya nteto ira cieyete guchangia tiania totally kuchangia tiania ya parliament ira nene lakini president na mbirite agatoa power purchase agreement kubwithia stima ciaro uo tiania ukimanje ni tiania yomba kwithira yina industry ya kubwithia stima president wetu tuemu support na yetu yonthe thirikari yomba kutunenkera tukethe barabara tukethe power purchase agreement enda tuona nima tuina thirikari tubatire ku support etikania nonto no kwithire kwino mwe bairi mbera ni nao kwenda ntuma ya gavana ku Meru maendeleo kwe kukonge na renge maendeleo ingwete ankawete kaniria oni tatutam na bara na bobo twera nonto kwa kiroto kya 2027 kakwenda 2027 yera kinya ombo mbera nkare ambetere kore 2027 Amero katoriti koka nywaro oye nonto rwe Kenya koka wanda wakinyambuthine amua naro kwenda kwethera thirikari eye tukware para ya stima ya roje ya afya etethera yo convince that no thirikari koretwa wave toteko mina yumete na tutura turea me ibana barathikirite mathiko ya His Excellency Right Honorable amako thirikari-ini Meru twaringe tabatwe inya nene ya thirikari ye nieo nepo nende wombo tia ng'ombe otwirite weta kurienge ye ojorieria ibana bakua thirikari twiru asante nte kwenda kuyukia kanya kainge muno Bwana Speaker Senator wetu wa Meru beto waheshimiwa bakethanie na nkari nyawe akethanie tukaribishe Speaker watenimpe tukaribishe Senator wetu wa Meru atoke fungua. Karibu Senator. Karibu Senator. Aya tokotheni rweto ringaringi aya tokotheni rweto ringaringire bo bakubeta baraba bwitite muchema kire bo bakubeta baraba bwitite muchema nuko menyana ndi aje lazima ndime mantuja ndi aje lazima ndime mantuja mengeja atoka kaire na kaire nikenda twaria ntoto ejeyu kana mantuja jau baruri angaba na bakariki methemo a seneta iboko manyo tinya baba indeje baba ingebe na nkoro cha kuriga tinya baba indeje baba ingebe na nkoro cha kuriga baruri akeke wibo kurigara
abo kurigara bwo bwendeu ne ubo kwenda kuona kou katiba ya Kenya na imethomete kava tukava gutiro ya uga senate tuba bero ga governor kenda county we succeed ibo kuwa to katiba ya Kenya kuwete ate miro ake na kuhakikisha into bila bikuma national biguita ngwibwa ga county nikenda na bubona maendeleo hiyo ake ne era ngavana ndo gutegete ate gutebui akarekebisha ra mume era gwakagwirwo no ntuno mwana kumwira kigerio no tuko mwira gutebui akarekebisha kagwata max chionde ukagwata max chionde ri ukagwa ngavana tume seneta gakwira gonto ukamwita gakobia ibo kuigwa to mwite kio to eu dai na erete kiugeri nara imente mito tomera rieto mutana mono bukamaka ituendete otano mono ginya na imenti bogona genda meru itaboega inde ijete kaduri murai kiu kiangaba no rokajukia katiba very clear ino bati kwa ngaba na ore ori kuuma kumwira mutumarero ka ngaba na itongudumye chiringi kana chumuni boega ibo gwere twara tukinyete au sidai ibo gwere twe tane roeje yeto na ngaba na ne twa kucha kanyamuka keja miru nidadenge miaka ire anusu fore kufumbere ukweli wanda buru obange bonde ni takataka kwake na jumbe to karante na MCS to gaeta kuchwa into 5% na miaka hizo tore aja kumarere gavana jukuriete gavana torete into Nairobi torete aja kore gitera siasa na gitera guitango ibo konda tuita gweto watanirete angavana torete into bya Meru aja Meru twewe ibo kwenda to watana na President Dr. William Samoei Ruto will never be the same again when imani tigania ga succeed west when amati gani is ga succeed when ibo kwenda borobia sakramenti ya omeria ndo riende kayo upungua oni ndauma Nairobi President William Samoei Ruto wana wera nto batigania wezi wa relax ona mami gorogoro bado to na goro babore kuita stress ni sisi tuko na hiyo responsibility to irindas so rera bogo korera tigania wezi goro mbaya no tibwandingire kura na inyinge sana inyabo tare bombo na ritho bwambete kana kura che na are every Saturday nikenda Meru twetha twitene safari imwe no timborogo bya MCS bondi mbaije na rieto ba beto 45 ngabereke abatethekwa so hiyo ni responsibility yakwa na ndejete naru ankebo raiboeka sana tu kura 2027 bandu hiyo uchikua na haraka na 2027% ibo wete kyo to dire bila bila to kwenda kana nata no to tomba wekira wevera na nwe wina keki ya Kenya no wina gachoka kugai keki ya Kenya tuli karana aje kwina mirakarumo kamoja barabara kamoja ikorora miweta isiuru ni kweli kwa kisha barabara ere roje mbeo tie yonda roje ro riguru roje kedirikare yetu ya Kenya roje toeta to kinyangeta roje de totena zoro ai kongera bangi de iguru gweta 22 no baichano nekenda muntora no goti 22 no baichano
nikenda mtora no gutinda barabarene na wanaikunda Mugera Naroi nyani muchoro kwa sana. He's my fuchoro kwa sana. He's my friend. No take abombeta my friend yato kareo tren. No take abombeta my friend yato kareo to rumegantu na to te diantu beto mwanga tu. Dirikare nyam Dikere ni so barabara chiadona na amjore kari akeve komenda ivere tuitakanjae kwa naivae nengari ya remokinya nkubangite nde yande bonenkere mbeu no ntuto kunenkanira mbeu cia kwanda re mutuma ukumaire bwanja yuko na mwekoromba kurunga maine we akarepresent ya Meru na njira yeshima te kurumana te kurura kanywa Meru yonthe kore kathurwa na njira yeshima mwekuru ukorepresent yekuru na njira yeshima kana te byo tukwenda wate impeto karibisha deputy governor Meru atokevya na njira yake. Your Excellency Governor wetu, Senator wetu, Aishimua Bonde barabara aja, amwena Daktari Mbijewe, our Chief of Staff, na atongeria bonde batigania. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani no mwega. Amagita jonde. Ibwega sana Governor wetu no ntuba gutwa kanya gaka na kinya kureta atongeria ba bonde amwe na batongeri nya barabero tereruru kiikyo kiriro kiria antu ba Meru barare nakyo kya kwithirwa atongeria batakara nthi amwe lakini nande kwina thiri na baraba kuria kethira tukari athiri womba igwita ngugi utina thiri kuonda kuthithia maendeleo gutina thiri inye into biria governor gweta kuromba nara Nairobi masibitari njira tomba ikona tutina thiri na mbwere antu betu Governor wetu atukumama utuko na muthenya kinya mpempe yuo kuigwa akiuga ngare nejete kuma Nairobi araringa thimo thasta cio tuko ikenda mbewe uweja anenkera arimi na arua azaturi kagotiombĩkanĩre no ntu bwa kwithirwa ngari tiombere igukinya lakini ngwitikia yethere kwija na aruo goro ruju tukanenkanĩra mbeu ou Governor wetu ariki kuga na Governor inkumenya no ntumire kuthithia health camps kirindene ya county yetu ibo kuigwa antu betu Governor na kunenkera ngugi na ibo kumbona inya nao mitandaone TV-ine no ntu bwa kwithirwa Governor na nenkerete gitio gikinene giti kia Deputy Governor na Your Excellency ndathithirie health camp rutererwa tiganieje ndere bwathao weekend Your Excellency no tutumite mwero nkanga itwari na mheshimiwa Ithili na wachoka Your Excellency watutuma twina kene ibaye tweta Muramba Your Excellency na rojo tokethra twina health camp para Kianjai
ko manto jara jonde governor akuthithia ethithi kenda antu betu bethira bena ugima bwega pamwiri arimi betu bona mbewe kwanda na mbeu antu betu ikeza tezere ya mheshimiwa kugaira gavana wetu mwariama na tukethira twina mbeu na tukanenkanira already itunenkanirete nari itunenkanirete central imenti mande turanenkanire mikindo reward twachoka twanenkanira kigochwa ethirerao na nande ire keza tukambiriria kwitirau ikendare mibetu bona mbeu oni ntuzokia kanyaga kainge nontu gavana na musemanio zonge lakini ambo chokeria nkatho nyingi muno nontu gwa kuona kanyaga kwiza ikenda tumba kwaraniria turi atongeria ikenda kaunti yetu yomba gweta na mbere ibwega sana na mwathani abutharime. Thank you DG nontu bwa migambo emea na nguge ndongi kuita na ni gutongeria bubatire wito ngai atwa kanya tubatire kumenya kanya ka imurungu yanite na agagutara kire antu babaingi na agutarite kenda muno turita ngugi tutethia antu betu tuwitethia turi twingwa ndirenda kuthiriria ndwari au mbibwe ibo kwenda twaria